Alhamdulillah napasita rupa ki pong Allah Ta'ala rilalana iya on roma barakat nasaba iya tu masigi mapunai dua telu barakat dena tama tu masigi tawe nareko dena makanja tepat nalori pong Allah Ta'ala innama ya'muruna masajidallah man amana billah. Jadi sitonganna tu tau angkai ang kemakmurkan ni masigi tau makanja tu tepat nalori pong Allah Ta'ala iya ro tepat okui ati mat dibola tapi iya ro tepat deniah ketani tania idi punna pong Allah Ta'ala onronna napatama ya sangi tepat okui ati na iya ro tepat biasa makanja-kanja biasa madodo biasa totak desisam iya ko makanja itapak natai dani pakasiwing madari de panatama loroy makadama de panaloro menan sa dilo masigi masampajang iya nang katau makadawi loro bawas sih itu madodo-dodo tepan nanya tu madari tasela kok bang itu tama si betul kan begitu jadi si salah tuh salam tau matepa takwa kemudian ihsan iya ko ihsan bicarogi nama pedeceng dia naga cautanre innallaha yuhibbul muhsinin iya rupong Allah Ta'ala na poji tau ma pedecenge iya wana ihsan takwa iya wana iya ro iman iya wana iya ro selang iya tu ampai puasa tau aga yol 5 puasa tau matapa ya ayyuhalladzina amanu tau matapai yoli untuk mencaji aga mencaji takwa makanya maka dai la'allakum tattaqun ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun jadi ya ro tau yoli puasa tania tau magala tania tau mawatange tania tau madisinge tania ya yoli puasa tau matapai makanya katutau kuirite modele na maka dodong namo jok ke maka dodo tapi magala mapuasa angka tau puah maka gala tapi napai tetek 10 titi ni ulun angka tau makwa jadi tepat mi wangi tepat jadi na tu ampai tau matepat enoli pong Allah Ta'ala pada itu tau mak jumaah ya ayyuhalladzina amanu iza nudiya lis-sholati mi yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah tau matepat itu mi iya cek dia jolo bahasa iya kumah kadai teh selang sahada puasa sahada sampajang puasa sakka haji iya riasa ngasalangan iya na jamai teh iya rosalan nih iya na sampajang mo salan nih iya na puasa na teh salan nih iya na nre na haji tau mampu salan nih iya riasa salangan mampasu sakka salang namo de na suku iya limae iya samo pi salang yang penting na ngakui manamoy ya yang katu tahu pak dena sampajan na sama makutumi dito ko kamput tadi mereka iya apa don rupa tu tahu dena sampajan angka tahu dena sampajan na sama nangga memang sampajangnya dena waji tahu make tu dena wadi ya sampajanga ko mati pemali na sama kapere menurut hukum agama apa ia nangga sampajangnya dena waji kapere itu tapi ia kodena sampajan nasaba makutumi nangga mui waji sampajange nalami repah misalnya mas sampajak waya gaja rogalunge kabo makiro to marepah tania kapere tapi ya sangi to pase salang madosa lupo biasa kiruntu pas sampaja loboto iya nariasa salat tapi to pase iya tau makewe dena kapere tidak kafir mutlak pasek ni sana ia tahu make ko memang sampajang isuro itu ba dek to na perlu masahada apa ya ko makadaki kapere mesti pas sahada itu emang dek to isuro mi toba napa makasiwiang iya jadi ina riasa to pasek ya sampajang mo pa ya tu te ko mate to pasek iya jadi aja tak kada ide na sampajalan wajan na sampajang ko mate de kecuali nangga sampajangnya de na wajib ya selenginya iya ko pakita mata tu ya pita mana sampajangnya tapi tangi ko sampaja perlu sakka talaporo
tapudangi ko talingi te katabi tatarima yang asaka ko. Yan tu ampai tomato tariolo koloy masara saka pitara. Aga nasang tatarima yang asaka pitara ko para liria sunna iridi. Dia sama ko rodi. Nampak guru kan? Anak mundri to manatu makraba man itarima niya. Ang kalalo nama ko ade nagaipaw itransfer bawa man ni. Dia nagakalimat langsung mama ni kada titiup tama nih. Tidak ada lagi akad. Jadi pedek modern nih. Kemudian iyon nak ko selangan na pitamanang. Jadi pitangnya selangat tak. Ya sangnya selangat pitangnya les masam paja. Ya ko sampaja perlu. Yang namo ko sampaja sunnah akali cubu-cubu bukit. Makanya ko rahasiai. Ina tu ampai masarola bisa sampaja sunnah ko kui boleh ijamah. Maka dia Nabi talah taja'al buyutakum makawabirah. Aja mu pancejiki buruk longi bolamu. Monroi mi bam matinro. Pak itu to matinro to mate. To? Mate kata ko matinro. Mate na Nabi ta makada. Tapak beli itu Nabi ta ko makadaki de. De na mate lepu de. Nasaba iya tu tau matinro de gaga ulena. Ya sangi tau mate nasaba taraka iruhna. Iya mi ko tau mate materu de ni parewa ruhna. Iya ampe dapakan jaki dot ta komeki matinro mate materu kai ha. Iya dapakan jaki. Na tu nasuri nabi tapakan jaki bacai pakan jaki jenne kotomelo matinro. Iya pa itu jenne itu para lulak dak. Nasaba janang kamu jenne nate natinro na mate hilal tinro na make nabi tamate sahi. Tomelo joka tomat jenne iya kotako kacelakaan ni kalau langin atau mate salama gitu sebab nama teki dalam keadaan ada wudu ya sakaratul maut tite jenne gitu ajak kam maha nama upa ina mate lalanang ka jenne nah iya itu kelebihan jenne jadi aja tak ada kong katau aja banda mu jenne kide makanja lah dat itu jenne makanja kong katau dia nasara jenne iya kemudian maka dakaon na asal lengan ya pita apa toh kemudian tepak puang Allah Ta'ala mah kata nili okui ati na taro tanya idi punna ya jalalo tak kada iya na atama tepak na puang Allah Ta'ala tau taliwat-liwat nanya tuh de nawat dingi pau mah kada iya atama tepak de maka da agan ni tanrai angka tanran atau matepak pak de na pita de ni tay mata aga pale wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum ayat rampi wa idza dzukirallah narikku itapui asanna puang Allah Ta'ala maka Allahu Akbar wajilat qulubuhum bergetar hatinya maku ya supaya masih kita paham ya paya ko maka kak bergetar nu dari matang tak paham maka biasa mana ngi kalolo toh di makun re biasa ki anak darah ya di anak darah kong ka kalolo biasa tapujila ndak ni tapuasan namaga Idi na perone mi maga kong kana dara malada tapuji na tapui tesan na makalay Maryam tapang ka pulok kilalang napay itapuasan na tapang ka kotikido ayan na riyasang wajilat qulubuhum bergetar iya na angka tau na kada pak bange Allahu Akbar na de na kedo ko pala yon na kitapui chandrin na tanya pa tau matapa iya tates niya leta maga atita ko makade pak bang ya Allahu Akbar kira-kira maga iya ko dei pagaga kedo berarti tanya kita matapa napai selang maraji-raji ni ka di mamula ni makadawa maraji tu pale buana salah tepa aga takwa iya nampai surat tema puasa siulam mi ijami tema puasa pak iya ko makanja moi puasana aish mancaji takwa memang kaya sa takwa pak makuye ya sangnya takwa malah dak mati ka pole rilalana anu angkai na pigau rilalang atu tunggal dinona berkaitan dengan masalah agama walingi contoh iya ko manre subuh itawe nangka nanre ko limanna ang kamo pa si japu ko panewe nabatek ko masigi tanre kaya ro si japu de apa makadaki ya kota mayananre de nasa puasa ako makotoro ko to buka ang kanibe pa yakatan ni ang katoni teng es buah yakatan ni tulita aja ni tekbang magi nasi salaci di menije tu menne de to gaga tau mita ko ganrusu bawan ni maka kira-kira makadaki na ci di menije romane
maka da ide iya na de na batau batali puasaku iya kene iya na pake tau pa ko makbalu maka da iya ko kurangi timbangan na de na tarima po ng Allah Ta'ala matimba-timbang pangali gabay de na pakurangi mana ro pake pagaway de na tanda tanga ko de na sa suway dumalana iya na riya sa takwa ro. Yan na Romelo, ibawa para ko tumapuas sa may katanik, iya ko masampadyang mga ribi kisiyan rakam. Iya ko matilampoy siya ga. Magi na talo. Ko matilampoy siya rakam. Matan na duwa na dito ka mitay. Makkadanayita ka po ng Allah Ta'ala, iya na riya sa takwa. Makkadana mo makalichubu ko kenro tatatok ko na kontrol po ng Allah Ta'ala. Di gaga, agaga di na risaliwan na pagisangan na po ng Allah Ta'ala. Makanya tu tau mapuasay kumeloy makalasi magampa pa yan alo majen sampajaloro akataloy makalimomo dua na macidi minalua na di kagam misang ni na di agam misang tapi mi mana sanay sa makada ina iya na tamanya batali na mo masika gigi mi tau to padahal dia na marigaga mi tau makoto ni tu tau na rek ko bertakway yan na anu de na manas sa mi tau memang pak depe ko bolana ayo mo nung ngayon tu dia ulit tu pertanggung jawab kami yan na sa takwa padali ba tau mapuasa tu lemo kira-kira tanya aja tu bawang ko tahu namotok ko lah namotok ko ba ini tapak ya kong kadi ipol yang aja ni subuh sesa aja makun raya makoto aja tala subuh ini nalak kaita Ang katoto makunre macam masapadu matinro pilake na nasapay duina. Dito gago ko. Jadi itu yang takwa. Ya komenrei angkau pacidi. Ya saya na takwa. Mahkadai ihsan. Iya na napoji po ng Allah Ta'ala. Iya ko takwa na, iya ko ya takwa ite, iya le dalle dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Nanigi-nigi tau bertakwa lori po ng Allah Ta'ala. Ipalappa ipole sininna anu susay ang kenoloy. Yaj'al lahu makhraja wa yarsukhu min haitsu la yahtasib. Yalengi dalle puluk kode na sana-sanay maka dalle pule kega. Dalle magalete bali galuna mapiara bale na bosilo lempa ruba pitaw galuna tel lari mana lo ko galuna balena yan ang tiasa dali magalete bale kaya to maka na bale na bali galunge ade yero balebe macio ko kayo gitu loh ya midi o ko kampo tadi to berani male maka dina balena bali galunge yero padahal dalam hukum itu kita punya iya ruba isalona tayo na tama ko cek data hay ini pun nah digatan rana balimu. Makilo pada mo iya tu ko mak bali bola. Iya tu takke po lari loko bolata. Biasa tu kato mak bali bola kepala wangen ngemon perbatasan itu angka takke na loko bolata. Na iya mak buah. Anu tas itu kan nanya tu. Nasaba iya ro urak na lari loko tita nata. Tapi den rule palaba ini Pak makaraki na anu na tahu makiro itulah budaya timur. Kanjak na hiruidi ada tahu polewe Sulawesi Selatan. Idi ogi luar biasa. De namin le palaba ya romakada de anu ta Pak meka metoje tu bali bola. Daun namin alengi sisan na mabuah ya rojolo na kodo. Bali bola seke. De to gagok ko Yan ang kabali bola makor bacangi surayasi bu. Masih jamak kapo. Iya, jadi itu kuncinya. Ina pujila da tu po Allah Ta'ala. Orang bertakwa itu ya dale magalete. Istilahnya rezeki yang tidak disangka-sangka. O yarsuku min haitsu la yahtasib, itu ya lengi dale. Kemudian si tingkah ya sekna, ihsan asanna ko gamay. Maka dai bicarogi na mapedecing. Kiya sa mapedecing anu masalah yang enggak makanja. Kaya saro makiye kung kataw masike abas sakit yan na riyasam nang kabali bola taliwa seke na tulitaling niya gaga iyo puti di kapa ko masike bali bola to makadan to siya kaperanga marana chau ang kataw makada de si sele mo je layolo ang kamato tumatu nang kalau pakacin na to ko ay de
Jadi ya sangi ihsan itu iwala ijae mancajidecing ya narusipa na nabita. Watun na irempa o kotaib na law malakul jabal lawi malaikat na bulu e podangi nabita makadade illaw do mo ko Muhammad masara nya wa kumita ko illaw do mo ko pong Allah Taala na iya palutu ya bulu lo patapay manang ya rote rempa in ko aga na sa nabita ay de nautos ka pong Allah Taala de untuk makasola untuk mapedecing ni de meronis sangi makadadecing ubawangin pay makwaro ya ko de ule pasallang iya rumah kokoy anak na pamatu na jajeng ni ya ko de ule sallang ya anak na apo na pamatu gitu kanja na pak dandungan na nabita gara-gara iya na rupa dongan na nabita de gaga kariste monro kotaib coba sallang ya ko aga sana mas sere ingkah 13% itu Kristen kokit ya ko taib de itu doanya Rasulullah. Jadi ya kung kapamimpi makoro pa din napajay paujana kada de mero kasi nisang yung makada de ching utarongan yan na to pamimpin sipak na nanabita na pun na ito. Iya. Tapi makanya to tu kutuli na paujaki tau yan ang kataw tuli paujaki asam pajasunna ni tilaw dong nasabak makade nabita orang yang teraniaya itarima pak dongan na to. At terima kasih ki kong kataw paujaki nasabak lansut tu tembus pak dongang menre langi aja to siya tarewa to balas si maka da malanda pa iko de kasempatan minalengi maka de patasau iya ko ang kataw paujako atau ang kataw aniaya ko sitongan na iya tu taw aniaya ko lalam minalik ko po ang Allah Ta'ala supaya terima pak dongang mo apa iya panatambus pak dongan natay kalau teraniaya. Nang kataw de gaga paujayo ko tu kampung ay majato tu. Apa matanga-tanga itarima dong itu. Yo pokong kana tafsir tiki kanja nito. Di makoto tu ko de chingi jama tatang katantangan. Padami ko masigi mako yurus uwe ka patu tantangan na. Pa itu ko masigi madu-dupat tau pa. Padami tu pangurus masigi kato tu tau yami ko rapa itanang ka. Iya ko rapa. Ang kato tu maka gala mak beres saran sisa na majama tetak dingin. Kato tau mako to. Kato tu kasih tau denang kana mate tapi alena mana jamai. Engka. Ang kato tu tau tasiru paminisang. Isuro mapuni radio nasa ide segera keke pesa. Suro map pejalan ase dia nisangi. Asa aja pemjam nasa kuma petu lampu macam tu. Iya, jadi madu berupang. Makanya tu mandar rupa makanya tu kumasigi madu berupang angka gonci pokah. Angka gonci pas, angka to goncing Inggris. Kaya sa goncing Inggris, kita kaya goncing Inggris na mau bau si dilatuk bau 20 na lamanang. Angka panitia masigi mako to lena to mapatu ase, lena to masering, lena to matu to, lena to mapatu lampu, lena to mapangaja, lena to bang, lena to kama, lena to memang cajimang, lena to loma balancah. Goncing Inggris ya tu. Iya. Dega pokok na lena manang. Angka to gonci pas, ci di mana sana jama? Dega. Mak gonci masigi bawang dega kalian lah. Isuroi mancaji mana saya mitau kak, isuroi mana saya maponco sadak tu ya. Dega kada kasi sana jama kecuali mak buka masigi, gonci pas ya tu. Angka to gonci pokah. Sisa ka di sana jama. Kabar biasa nak peskai. Jadi mako tu. Jadi aja mo ta malada manu ko masigi jama mako meltiha. Iya, mapamulay capak na kampung ela tu capak na kampung dega masigi dega masalah na pa.